The bonkrata no aye krado and afi online stories no so aye krado na we afi enkura dia wo say abatan no wo me entena se ne ntu nkura no fo na de na ede ya obenyina beto be kakrakra na obuna ni chi ntumo nto mobo na akotwe so hwe ase nkura ya afi dia ba bia wo hihye mu onye mu a wawo ne ade enti mametra diamond jenedwa na fe na se ampofo je enso e wa hanansa na no na madofu beba na ja ya dididi enkomo no se enuma no we ye bi ha na we ye bi wa ha kakra enti ene de mpesa me de mo ehye ase na ansa na ye be hye ase no hye no nso enkura no nso hwe no ehu hia ye ye pa ye beba ho ne de ho nkomo enti adomonline.com ensema e wani mo hanie reconstructed 44-year-old calf maternity and children's block nears completion. Saubekaya, Confanoche Teaching Hospital. Maternity block ne Enkrano Ehodiano. Bear 44 years in Enokra. This year count 44 na as they do bear 46. Yes, ya kakra na chese yesi eji ewie. Nti ho asamadomonline.com de aba ehia ye papa se wo se ye bo ho no mo. If he says a maternity block, ye no problem. But you say, ya or how so said, come what in Roma. And ama a buying him penny for one more as somewhere. Would you juma a day am my yenti adomonline.com and on in summer ye day a buy ye any. Now, I was some many hours summer siwa has said 2 arrested for allegedly shooting fire officers at Ofeso. Shooting fire officers at Ofeso. And to just so come. Na fe adomonline.com sansam no watimi ehunu de tuam anope ya obo eho amane afi wonsam foforo mu adomonline.com asia hanso no coalition of Muslim organizations raises red flag over offensive textbook. Coalition of Muslim organizations raises red flag over offensive textbook. As any say textbook bia and also no just oba adomonline.com no anya bre no atase na fe we reading nyina na akoye e de about ye ho asem enie afensam fofo mu so say give Mahama one more chance when e ka say shatter wale say yemma kanema mpani John Dramani Mahama one more chance na one stand for me ye ne menwa na e shatter birthday enti belated happy birthday sanko emfama shatter wale enwa na woda one kwabna eno awoda fo no omudoso ti nyame hyiamo na onye mo kese kosi say mo beye kese papa ti enwo asam so no threat to vote out MPP don't frighten me mampani ya audio wono so de adomonline.com so eno no ntino sam foforo mu so ma me kira diamond agenedwa edadade ampofo jenso eguso agenedwa na santi ma me anopa ye mo ache Janua na bibia boko je erade dum ye wonso nyankopon adom ye wonso eye enti ene no me de online na wie enti yanto so wo democrat mo ene Ghana fo ntie mampani wo daily guide mampani say I want sack of Oriata ekufo ado na eka enti obi bia wo hwe anim se na economy nye na bia no Oriata na enye economy yie no hwe sika so yie enti mampani sisa no nura na wo chirom se oni nyina so because hwe de so ye bia wo yes finance minister na se oman no sana hene enti se wo hwe anim se Oforiata mampani be sake na ensi enti o say I want sack Oforiata Ekufo-Addo and the cast asemi na agrada get bail yet caged enti enura se ne nsem no akoye mienu enti onya ba ko hu bail dan so wo mo say piano ekohyem enti brofo no say agrada get bail yet caged enti eno so ho asem chocho for penny de ma NDC amanyoko ni Johnson esi edu nketia General Mosquito or say NDC won't stop galamsey. Onti ase anu akobisa no kratafa no de etosun sia. Ehonom na asem no NDC won't stop galamsey. Enti daily guide na ekasa asem na nra asofo no so hia ye de o manu ato ye galamsey ho nsem adom kase megide se watete bia de se ban small scale mining now. Omo de now crash so na te se animanim ya fi se de aduro no de nkwaye na sa ena nsase no so asai insubonte ne de ye moso
enti asofo no so e de omano atum bi sesese de baby edu no ban it now enti we eka daily guidance am no pay wode enam no eho bi na kratafa no de atoso nkron wo guide no Mami Eslo wusu ne da he say NCA to block over 23 million unregistered SIM cards. O de ka ho a na you do the do ansa na asem edu fi se kokobo na kwa nti unya nya ya e bia na okasa 23 million no ho a na wa hwe na okakoye sa correction no ne homework no ansa na chire wa be kasa ban ba ye na ye block him sim na because baby oban na se ye na du no so timide wo ho ejembe nti afia guide de eno no entiane na guide de no em say sansam na akra nso no ba online portals na no so the same thing na e wa ha nti mampani de no hu bia anye ne hu enye ntrani bo bia wo bo no na esesa na adwene nti ho asam myjoyonline.com so de aba it will ba myjoyonline.com and some who do be wa ha so a otufo say to ababi so o can be efa mampani adodankwa akufo adon so eho asam myjoyonline.com anopay de aba ti sam no said the Adom news ye de aba no oba adomonline.com so aba na fe de bonkrata no so emu nsam no bia so ene wa hai nti be me na so age na adwai de ni asamo no so akwa aba abrante pa no pay ye mo ache bia me josu na bibia boko de o nyame adom bibia e fine adwuma na wo ye no eno me ba you no say papa do ye adwuma pa o ya na hia we o ti ali ti ye be de eduma be ha no ye enkrade wakasa no ka ha no tin ka minima dia woje o me ho but bibia be fa no ho meje ba any me fa daily graphic into as well na o say 2023 budget preparation bring back road tolls citizens survey na we civil society organization bi or interest agric and social sector no send Ghana so nim send Ghana for omo na eni omanfo adi nkomo won se me ka se aka kra bi ne ba be kenkan budget na omo di tudwa se to ya empanifo twa mu yi sabio efa so bi ani so se na fans na kampanifo ye so omo de gidi aye de mami bi anaja odi da funu ekure se esi nchen nti won hwe na won sign emfamra sansa ban ti hoi they say opa no ho a won hunu na senim so ti ase onya kapre na odi abon ho bra etin kakakra simpo akra na firi mu ba ebeboa afei so hun se uya ban sika wo hwere na wo mo na tonton ne ma wo no wo mo dwuma no age agu eti ese manfo na nkasa adwen a aban nsa mfa to ne mra esan se yi fi no kwaku so mo de beba de o mo nya ne digital because sika nya ni nyina na kwa aban ho eno mum de emire bia homache unse asema meki on makachira o ahomache me kokuma se na omo titititi ade enu no me pese me describe omo situation no kra ahomache no onam no wo sesa unse obu oje ye ticket na no adani ato and hardly ena Ghana ni ebeje ticket oto obehwe so arrest date nimpo da ben de anase hwan de se bia ono ne de na 10 cities uza kase ne de ne 10 cities ne se 5 cities de ne de ama no se 1 city se den eno anso de oje ya no amomo a chao makoma kope bi no kra de ya no atim enti eho asem na aba daily graphic democrat kuma se bogatanga so ankensi wa asem yi enti o se no osesa na ye de anaso osesa wonim de oba be wa so aba beton osesa tik enye so opra o de eda ho na ho te no migina hwe ni se ya na se wa de a wuye ena mtu mi ka na mkoye nti se de na ka se sika ni bi nwunu fa ba bia ndi de no kre na CSO the CSO civil society organization se emre bi no muka se ombe bi to boot ne fa bi no so muka se e be kwa kodi ankrankre ho se Ghana de kodi ankrankre ho e bi nyira ndi aya eyi but kodi ankrankre ho e so mfa so no enko Ghana ho na Ghana de abobra enya za kakre bi ne be call mine no se o munya ne digital se ukọ airport na utumi ye de we wa clock no wa ye no wa yanya ne sa na sika na kokọ nchen dodo sika na bi o maimu but ai lupus ne doso we na ato amene na ato ha saa na akwa besi ye so yesa ye bre too much ye bre dodo sika no so ye de ne bi meka ho
nti kakra no yenya na ye di tua to na to sika no nkɔ ba bia na to animu hɔ to buta animu hɔ to kura da hɔ enye kuma ɛno no ɛne sɛ so ho ɛno na ne ba na ɛba ɛmeya because ya jeje kura sika no de wo sɛ ye de bo man no ye nhunu so nti ɛho nyina mpanifo mo hwɛ sɛ bɛba bie mu a ɛyɛ ɔman no yie ɛto de ni tua ne ye basi ye tua ne ye nhunu ne so mfa so a ya na ama wudi utirim dodo bi se to de ɛyɛ enso jeje to na obi di to na sa ya na ɛya we fama a rappers no mu teka mu ono aso ye jontoni aba onya rapper oh Kumasi Bogatanga 330 kV line commission na o say it will carry power to Burkina Faso you say o me ensa so echi o nkane ho ma che say kane no wo hwe eye empanimfo ensakrea no wo ye ewo ye transmission lines ho a Kumasi Bogatanga de no o mu kire mu a ye wie bibia ho asem da daily graphic ani mu a eno mampani wa Ashanti region ti akwa commission na 10 years after passage of law mental health care still unsatisfactory. Doctor, akosi o say pani ubaka say mental health asem no ya to ama ne say on take am fa da bia ono nko an edi ho nkomo aje say onu bia o ka mental health asem but and somehow kwaku I think about 2 weeks ago na me share me call show bi wo National Theatre na comedy show na your friends say Abanti funny face eba ho a o ka mental health issues or the comedy there but serious o say tie ni hwe nipa ni bebiri adwenye o te ase nipa ni bebiri adwenye but I say ya sheshu abota ya faso yes but even eno kra me ntwa no even omo ye adwuma ohokra no stigma no too much Saturday ye di mental health ho nkomo na she said the first oba kama kra no wura hokra wo ye odwuma ye ni no ebi mu nte wase omo picture differently yes I say wa na ho na the moment I be see was our gate na no kra no ya adwuna ma odada sese bi adwene no enye enti torture koso was mental health hospitals na kra no enye easy na de say ya wo mu kra no se nyame adom wo matumi ahwe wo ma ho ato no abusua no so wo monye because kwaku dey mame se nipa no yetimi hwe no ma no ho to no a de aka wo ye famu se ye be ye de se ye de nipa no be di nkomo ye be ye ade a e ma adwene no enya problem bi because depression say ya bebuo ni bi so on ma ya na enye o ye he abebuo ya bebuo ni bi nye ebi ti said say bodam ni ane da ma te kokra no enye de odi hurehura aha ntu kasa na nti on ne mecho ni nyina aka stigma no ho sa oh nti bia nipa ne ho ato na mpa but ase bi okra no wo sere kakra bi se de ne traso ezi ya de ne nko yeah kasa because what dwen da hokra no na yeden onkomodifo ne hwan wo fie hwan na dwen ho what you say na wasan yare na mental health for no so hia mo authority no nti na doctor akasa no kwaku omo a nurse a oba ha se wa ye adwuma 12 years since okọ ho no obi a ne ho ato no da so ho because abusia na enye say nipa no authority na ehwe no omo a na efidi omo ye omo bibia na se emoa fam no omo nya bia bede na omo nya bi dia boa omo asabi omo eda ho enti mental health no na no Dr. Kwesi o say de wabre papa na wabre na me say urade say aban mu ntie no eno ayi franka ne ma media na me say aban mampani ne na bedi a kire wo ahokafo sa abayu a we say mutime frɛ no ba no ko na momoa no na so obi akura timi afa nipa ba ko bia say sabi onya mentally challenged timi ahwa akebe ye akura afa no wie SHS watimi afa maami ya menne wa transform maami momoa entia mampani adodam ko akufo adom panifo amuntie won hwehwe sa akura no na de mo betimi ayade ama no se mo be sponsor no na watimi akọ nursing school fi se bebi akeka akọ ne de okọ no mo be sa timi aboa no na watimi anya akokodo watimi ahwe maami ma no ho ato ne pa na be ye sa award bi wo ho pa sa franka no Francis Kanyaku panifo mo sa akura na baso na mo mpe ba bi pama no na mo ne nkasa na enye bete mental health omo hia moa mental health na ehu hia unim ye tete ya nyina ebetimi ayare chena what you say timpanifo na wo se omo edi sika
ene moa ewuram na eye ne yie na omo mfi no hwe ene eto da bia ofa uko Facebook na hwe the type of commentary ankofo ye when nyoma ankofo post Instagram no ne ade serious it me enfa ni agro because obi o hwe nsem o trotro ne ade na atum say akaso obeti esi abonten enya ngonga because Ghana hanam said the here be here share fire service for show mo tenders asemasi no or problem NCC or better te o minor ama o hu de esese o hu no kotie wom o de pick up ben na ekọ he akofa megaphone wen she mo mo ka kra ni asaje she ye na no ye say ECG for cheche enkrofo mo ye de be I mean wo fa chire ha circle ha enya na she legal connections de ehia ye no ye ni nko ho de ehia ye bia ni ho aye no na ehia ye because o te ho na wasu bonten ehia sesi a Eastern region for ye say o munyansio because o mu fidi akese no galamsey no ne na no flood ne ba asai ni ehia ye bia ehia ye ni ehia ye bia ehia ye sa akesesam na adaya kese na efia kese na eye eno so ye but basic na akwa akese yes so said by this time your medium so no hu wona kuma say bibia jensamo because bibia wa maye bio bibia but still ya hu che yes I adwe feel say ya bro I don't know emoya I don't know me for times and twice go yo enti enra galamsey nsem no am asofo nso de o manu atum bi no eno ya kadada Ghanaian Times nso we de abeta the most Reverend Philip Name ne phone abata ho say fight against galamsey bans small scale mining religious leaders demand immediate action to save environment na mpacha wo immediate action omo do sise ba ko mi bi ba say yin say empire no mo ko boy empire no mo ko boy na me ka say bi omo so de aja ese ade nyinam yesu free nyame but ade bi wo so yesu free nyame ya na ye ha nyame adwen kwa se nkrofo etinwura mu a omo se asase na yakogina obo empire se before ya nyame breo go abrofo na kro omo di Kristo so mba no sebe mpreduasa ye bibia na omo de mpa iboko ho so ho ye bibia na omo de mpa iboko ho se nkrofo ewo nwura mu se asase emra wo memu wo say ye adwuma ni hu say the right thing is being done na ye bo ho mpae eti bia na ne edu ne hia ma mpae bo eti galamsey na spiritual o de ye fa no galamsey na spiritual ni mu ala de you are not being truthful to ourselves as a nation ye nye ya dwen say e kan catch ayi na na ti o nipa ti o ye hu ni ba ye da de sense ma for ana honhom omu tuo a omu ni nkrata no wapumra so se de obi akọ sebe akokọ keke ame de na akọ to afiase no akọ no wi no mfanse nsuo mfanse asase na o se epuema ntem mo nya nsuo no efidi ase na wo hu se ya chi obi o ye galamsey da ye de natum sebe obi akọ no wi agine feeling kakra bi ye de na akọ tum o ti ase wo bumra so na nipa na ono se asase no ye se ye mompae da bi na wo hu se ya chi nipa do na nipa ku obi so mo ye galamsey da na se onim ho hwe mampani se wa bankrata abamufo se ya approval still ade ne communals commission no pay ya me ba o ano pay ya communals commission kokoro se omunya mi o office so krofo gina ho no mo beje krata kwa kutu enipa na o de krata ma ne se onkonkotu ade no waya ama na broso de ne o so ye ade we 77 bread as odwe wa on tiase yenya nipa waya ama na broso nti ho na akotwe na so yenya so ensuo nyina asai and ade ara won say yen ka say o man na ajapade na e wo fom na we ye nyina ye dia enti no untumi ka so but obi free baabi no akọ obi krom no akọ se ho no agya ho o me kan isi region asema o kan obekọ no na nipa wo ho na wo mo se asase ne ade no wo mo free hompo na me kai na o mo ati o mo brofo no so le akọ afom kotwa no bo de ba akọ pe no de ba be si ja so ba be no ano no onya nsu kra mfa no a adofo na nipa na betuko arenade enye hwe yen kan okro okroma yen kan okro tese kasa ne nkwesi peperi fo na ya ajo bro emre na so enti odi yen fancy ha ade ayanti obi ade se asofo no sabi yen nyina Kristo fo ba yen bibia na de mpa bokọ we munyimani enye mpa yen kọ no mko so ko hwe we so mo asu do omani omo ko hwe enti omo
so omo to galamsey bi won so omo ba omo kan kire wo mo then for the boy for there pafu na yamana konya wo front oh enti no me fancy ya papa enti ha na brema kwan na no pay nkomodie no ye di ebesie de du so no ya godie mo sem professor Ike wala say ba fi sem beba na o ma hiti pa ye jai se ya wa ebe hiti atil 9 enti na so ma na aka no kure no enti ya di to bo bebrebe ye galamsey ska kire